Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ngihap ni komunikir, ngihap ni kan, ngihap ni kuskir. Kumbala sanjo dengi begini kaya ngakam. Nama kini baru kai kidi kia. Mau kidi beri ulat penong ya. Tangi suduai bayu belai tai kena nang poru. Ubi ingi bun. Yarap lah mengani pori ki bangi dalam komunik por kan. Te kai ka bangi apil si ki saudong ki saukon kalongan ke pori kamat ke jura ke biadai ke fakturi. Kani kadi ke jingkir klik kampai syu tanangi ki nok trai. Ngiling ini pingi de tangki asat ke molong pi. Ngide tang kiasan, ngide ki property ke bagu belai ulabu ingi ki bentang ni. Nginap ni kesa suela dia tang manio ka bam. Benginio ngilai ke ngina bangidon da gilong yin ki jingkir kli. Ngi ban sim han kum kan ka por. De dei na kata ka ngi ngam la ban ong bangin suki kam kanu ka jing saindur kam kanu ka settlement ka bangini dei lang kan bentang. Namar belai ngi ngam dei mo. Ngimdai ki political party sa ngimdai ki pressure group ngimdai ki nuno tengi hang ni ngila sandur walang bakat ni yon ka jing sosiale ngile de ban ki da ko mai pan deng su ko bai la di ngapan lo nga kata ka kom ka mot ba habang ngila si kinuno ki bola di sini ni me ngikren be ka ban ko ka di kabir kabir na maringi kan orang tekam jung ngila don lagi jong ko tekan bat ngimpat ya kan du ya kan ka issue ka subject ka be de jong kan ka factory ban jan kan ni ka di ka apat ka ngi kan du ngimta abaka kali kalarim pibu mangana driver barang thamai kan no ya ka kali Kidon ni gibo ang bateng-teng. Kakali lipan ya. Kay set kamu terus. Ni haban opri de kakak kum kamu dal ka kapor. Kita ki digigay. De kata kada ngingi la don ni arpo prasan ni la yatay hala kajong ka benta. Ni la yu i gini gigay kijing De ban kan ni isu bengin sukan lap la kan kalong ka bamong. Bengin kan. De kata kada kan kapor ka step ka bengin lasdang ni ka meeting ni la yo ni saindur. Ni la yo ni slok ba. Kanang ba kanu ko ka bami ka subject ka bede ka pat. La ni ka benta ka jong kinok kay kanum perkala lani penting bayong iki upai na bar. Dede kata kadang musu oh si kana kapor sa sistem yang ini kesoka ka bamta. La kunum no kan harap to ban perkhat yang ka factory ban penyak sistem lagi nu kilat nanti. Kanang bakan yo ban ai biang ban generate yang ikam ka jam kilong dia. Kata kada ka banta ni kum kita sinong kita milo ka kapor ni sutu ka jingkel kli. Balada kan ka factory kaya sistem na try kan dai ka jarap ya ka sarkar kum ju. Lamar kan ni ka don hapo ka. Lalong rural area semua kan mai rural areas. Lada kadang ya yang ke company sa sisian ke pola de gibuar ki balo ki peniat yang ini sisian kantam na galang government. Kamot kanong kajing aikam kajing ayam yang sa sisian ya kitu ki mamla ban compete sa gibor bahalo. De kan ni bengi subu e kan kajing apil kajungi dengi persang hi ban kan namar bana kalian kinong trade di ajeng mot ingi bale. Kanta kata ka kam kajungi. Ndai ki mat ki yura ki mangila percaya pi ka bengi sa ai pi sa sumet ingini ki kam ki jungi ki betai bengi review bukan ke por ki bamenta namar ba piru pinyo ban ya. Kelam mantarong lam ini giban taki beda ko. Ngingi pala pa purubok Gini kingat si handshake iki long tray. Teka ika jing snow jong kinian. Tiya- Hatu layo ada jing thok nampak dia. Kada du menta na kalian kumitirang ba na marngi sumit egan ki siti ta pa jung mi kada karai ling ba ki jong meeting. Ka bangila simbel yang ba ka fluor bangila ay la ka jong concern lang ba ka singkin sure kalong ba yakini ba kay ngelabu iki terms and condition. Kini kita sa condition ke bangila bu ang nilang ba kan siti ru kalong ni sumit tende kata ka jing pensya na kalian menteri rang ba ang impadio ka jong thok. Tingi kiminti berada kadon kan ni ru lese ngin dangilaj banyak kan ni kan di kabantaru ngin sim no ikarai ko ru ngin ha panwara hi sikinong tri kay ka jong subit ka jong subya jong ki kata ka Kai kedau mo pi aru presiden peladon ha kani kam. Kai kedau ka ba khmat ka ba khlem kani ka MCC. Gaba si sulpait mga individual hi ngapai hi ba kan ka factory lamar bensua kan ka wet process. Deka wet process kung mangilap hi mentagan ni ka parang kalalong out of order. Ki spare part kini kita iwal mo ladangam day mga nakatu lain ru ningi yo ihi gumang pi ba kan ka kami ka mga arem ba ngerti. De ka kini kila dismantle ka day lang bahi kitu ki assignment bagi lale ngerti. Nadu ki por ke balai no ru. Namarkan ka tulak ko jungi ru kalalong perlais no ki por balai no. Nadu ki sistem arja khar lai ka tur kalalong perlais ba kan ka komiyo tulak jungi. Ba kan ka jungi jong nginian ka di ka bakam kotsu dari por masua. Tak haduk ini kisi bamta. Teka subjek hika manukong kajing hampar, kajing pamiyo ay katulop, kadi hika palay station na jong ka production. Kata, kabut pagkaplan ni kamot kaladong kambanong 100% banli ay production. Te haba kum ta mono ba feel. Hatu feel ka sarkar ne ka feel ka management. Ya kata ngingin lam laban keno ini no. Namang isutu ngi ladi hani rung itay la sandur ini karkong kapuas ka bangi wana ni ngila pandap yang kam ya kata bangan om bangin keno dan ngin beli kata kamot ka. Amday ka banta ka jung kinok play. Ka ngilap ka kol halo ka banta la ka dik isu bukat na ka banta ka bede bikin ng toy ngilong ki balak loy banyak kan
bar ka juga poru ka raikot pada kalau tu mengalahkan yang ipin Malaysia ka raikot kam de jongi kinong ket kam ki ba luar ke ini kinong alam de ke kami na kinong ke goi pa ui de benar ka jingka Hatu bandit sepang tu ka joint venture hatu pipinang na ka union. Ya kadiru kumang ping lai ina ka so ka kala pensa ka tu ka tu ni mentaru na kalian kinong prehi kumang pi ngidang pemangila pen pau hang ni bagi pon jalong pemangila bu bang idon kam me ka plan makanang nyai bagian le ko protection de kata kada de kata ka ikut sana so ka pa kam le kam la su pale kan kata hadu ka jongi hingi pa dio ko so kam panu na bangi tiba ya ka plan hi kan de ka jia tailang jong ki buar de ki pat mo ki buar ke bana sebar kumulong mo pi na marang ding ngi don ki kita ka kita muluk ang ni kani kadon hapo kay hima mamulu ba kay hima sa tingi mungkin nang tengin fikir kita parti mo no fikir nang tay kano no po nang tay ulaban pep ulaban ni san ulaban ni hindi ka jingkil kli ka ban ko ng pi ka de sa kibor ki balo